Poyo, one way. Yes, program mio diko tine ni watika menyo tuwak ping mapat wano report ni kine ti offices pa jomokene machalo rich pagamente maono mier pegu bed ki care menongo chiente ento they have gone ahead to get the money. Yes. Sino watawani machalo gamente kong olo bene imini wa green light maluke ki kit magwak cha mokene mier no jemine ki tim kwere ki jomatika to orcheke koni machalo office mamegi wakuno waji gina ngoa ye. Poyo tutwa poyo Brenda ki one way multi gane radio Kenya. Program me parish development model machiel amira po district mamwa tatwale joma kiti atiji PDM kikao pian kombedian ma ara logoni one machala Agago district don watie ya 100%. The second disbursement do timeho utumi tabet mukarni makomberi don watia kuoro chane madobu donyo dak me ario meno million mia chil madak no mi ordonyi parish. Now ana logo ni enini kitma ini waju kwere jim mukene petika time mabe dok gin ma waneno enini chane makimiyo ma ario ni enini jimi maraju time ye me achil wiki komi metako gi pole kit ma wano kere gitie maduong madama gubir ka kwanyo dano kichen gubir ka kwanyo dano kichen wano report jomo kene iPad de jomo kene aki kit gum jomo kene aki ki neighboring district nyo mugo chero tiu wate mo nyo are mo ki parish mo kene ka kelu i area ni eno ni choy nye meno gien mo tikatime eno mapoti me mabe disbursement ma ario kidong ma ario wiki komini eni pole guchoy dano magiti dog adgi ucho inoni mugo no ker katiki mwana dek no kera dek wen yo koti adi no ker wen ker waine kenyu ker wane ker la miane ker ngane wen mai noni ko ti mapera dida we ma ana logo ni watie ki we ko me mukene ma wana ma ko giti poli including parish chief. Yes. Including parish chiefs mogo maguno chianero chiek pe ye guidelines pe ye ni parish chief mior nong chiante wa wigi komi bene chiek pe ye ni mior gunong chiante pol ka dano berka penya ka LC zu berka penya ki lutera ni wan kono mwadong bina wene ana waju ni umieru kong lutera ni enegiuku ki wai ni kong ki chak ki luchano dojo kado ineno chake ki ga kenyu gime be wat momot be what be what dire maya yini poni dana machala wane gini be donge wayni mi arbe don konke mi ki RDCs chi genetica what kare and ana logo ni pero did almost in all the sub counties komberi ni chawani ana ti atera ti ready achero ka what i sub counties kama pekiti ye ma o kama pekiti ye ni ana dolo ya dugu ketgio Abi dologi aduket gi the list is long and we are going to implement wabi mako da jone enunio where dire mala jomo kenu ngeni program pagamente ka obino miarkiti kere yo mabe amira whiteboard parish chiefs magi ngeyu ni gini gamu tiane gitar tiane origi ko ichoyo mongi ko ichoyo ni tiane ni peiti kwere pian lokti ye wanu ti abino wa wiki komi me sakos de enini kai ngeyo ni miyo mirichiane maperwa komberi chawa ni ana printing list ko wing ni chake chene makimiyo waki ma chel ni uwa ya gikine makimiyo last week I have the list so kangara ngeyo ni ene bi volo office wa chinoti ka bole kene ema ana logo ni mawa maro one com ki executive mukene ila peraka enini ili hapa luo kenyu ki parish chief Johnny powange exactly what happened but we are investigating pian gino mo time kunu mapebe nemchalo ki yub mo ki mer ki confiscating file na hobene ento pulare so we're transferring gen giti CPS kombirini anda ti donya bene bot ikany bien parish chief ye ni tiene tie ye ni tiene tie ene bi dwa ko tiene ni amir ni tiene ni ke dwa ko tin then jim mukene don wacha ko ka kenyu yes so mera ye gim mapeti ga tiama be amira white bon lwa kwa
ni uchwali wa information o mini wa ngech kanya ko ti ye o mini wa ngech pian ka pe woni o beru wangwa pe woni o beru itwa ti pitie kit yo mama wan wa bino ma goba mo I com program ene ma gelwani Paris development model ka wano lingo ni ti kono wa luo ti wano be beru mere lu chano dojo kumeno program ene gamento kelo ni weri diri maja Allah oloto betie otiwa inge mwakarione eneni ento ka wano lingo chi pe beru yot iwa wego niano chano ana kwano namba chima emma ana logo ni apoye to twali dano tika chwala report madwa dida dano ya kelo report Batwa ene po wabiling wano beru ka kuor ni kong cheme maki miyo mariono tumo ka wano chak dong tij mabe I program me Paris development model wano tika work wabi woro sub-county by sub-county wa woro from parish to parish men neno ni wangi kiti program ene ti awakere minister ma dit ma loye program ene ni chao kitung malu tiyo don kombe Iteso tika bina tung kan wan pedok wa bi kuor ni minister ko bino kwe jim mukene yan ni kome wan do bi chao don piano bir ka kuor miyo chane me ario mena yelok ma che ma mera waj bon luakwa alego luakwa ni gutimbe gumme teki min wa report kama pego tiye o min wa report wa bi beru kenyu chochot ka wono min wa report ye na bena ka twer ka pen mo dongo twal pe wer da anu namba na bodano eyo namba na alego luakwa ni ucho namba na beping kai no ni pe romo go chima goya chwala miri ma message wa miri message mama check ni pego tika ka kan won komme nyi ngari Paris chief be nyi ngari ka berne no tumo a wan po be waju nyi ngari mo god ngari mo ni ngari yo wacha ento no don ka yini mi wa report on straight away wan be better on the ground namba na tie jero abiro ario adek abiro ario abichiel anoye dari jero abiro ario adek abiro ario abichiel pero mo ken tie gona chim nyo chwala miri message mama na ti wana be neno ke to mier wa konyi kere ka lok mo dong pe ana tamo ni miera fu wutu twala puyu pikar me kupo wan ma chala office pa RDC yamu weri wa bet ki kero me lok ke lwakwa One for the 12 afande RDC pi ngech ma ini yabo ki wang luak yudi ko machala kitman enuni yes one for the 12 be me de kenen ni oloben wa kubbe ka chelki office ma migi weri kenen pe ki mogo matino tino lok mi PDM gwakti ka donyo waneno kitma olomiero wono responding very immediately Wunu mete ki lobo ko lok mo ne ma weti ka donya ye CPS weri kenen joma ki mako gi chek chako tijo komgin miu jomo kene bene beru ki luoro mo ne enuni ni kara enuni petuga Wano bitimo kumeno. No, please. Apoy ba? Wano foil ba medigu mi doctor mamegi afande RDC. Medibe apoy. Wa foil to twal lawni radio mono be office pa DC ma ine noni olo wa bedu ke guma dit mi nywa ko bene tam ka chel ki en ka ci gwak chamo kene